Katno kan long ke jing sertok yang i ladang idan hakatakari ke bapenden kam ya ka 3 generation rule kumbaki wei giri benden kam. Ngisngodon bak shibon bangidan hagarukam sinsha jonggari India kabadai ka sinshar paipa ka bapenden kam ya kata ka 3 generation rule. Ban smotu ahalor kane tungin ya pai kindat syapang kari Korea. Hadin ke thmaba ka baar bar hadin lai pusan snam baga Japan kelasan syari kari Korea. Kala ai lai luit no aka katan terik egas ka kandai spa sau pusan. Bat ia kene ke sengi latip rukum ke sengi ke bala yo ye ke jingshai ha kari Korea. Bat ki pait ba na not bat sau Korea kila ye kemen ya risalang halor ke jingyo no jongki ye ke jing lai luit. Henry tang hadin lais nam balayo lai luit kari Korea kalapait no arliang. Lapia no ia ka hapedeng ka not berkesau. Berkene kalaja kesnam kar kendai spa sau pupra. Kajing pat no jong negeri kedai na kadau kajing ye keni thau sarkar. Bat ka don rut. Kajing ye sya liang hapedeng ka Soviet Union kala kershan ye ka not. Bat na kaliang ka US kala kershan ye ka sau. Kedai na kata kadau kala penlong ru ya ke negeri ban pat alian. Bat la ban ong bakite ki atli ki ri ki don keti ban penpat ya ka Korea. Ha ka bakala khiru sagathma ha pedengkan not berkesau Korea. Bat kane gathma kala ne laisnam nadu kat khandai spa san phau hadu san phulai kasakutna. Henry hadin kane kini ki ri kila ya no ahlaga jong galenti bat kila don ru ahlaga jong ga jing sinsha. Bat kini baru atli kiri ki don ru ye kata ka jingsen cha don bor lane ka diktator shem. Henry na kini ki artli ki diktator ka rule jong ka North Korea kalong ka bakham shirkai ha ka bakadai maka ka ri ka badon ye kata ka 3 generation rule. Kiri ha ka perthai dei tang ka North Korea ka ri ka ba pentrai kam ya kum kani. Kani ka rule ka pentrai kam ningkong dau Kim Sung baar ubadai unong yalam presiden beningkong ka North Korea par ubadai ru uparat jong Kim Jong Un ubadai presiden kari Korea kaba menta bat uni Kim Sung ulayap no akasnam ka kandai spa kandai pusau hadin gata la shimti daki weipan bat menta la shimti da Kim Jong Un kum presiden kane ka rule kadai kata ga jing pensitom lai pateng brio. Balada uno briu benken ye ki an bala mana persya apo kari North Korea bamdai banle kabamut utau briu unsya pensitom daga basat ya u ye ki khon wat ye ki ksiu ki jong uru lada dei par unong penken an ubrang samla on set lem ye ki bahaying hasam jong u bat kabas ngosi kalong omshem don jamin satya kani ka an lane kani ka rule kalong kabas sat hadu kata-kata. Kidon kicingit hu kat kum kitu ke bala latu no napo ke jaga set loong bala set ringkat ke bom ke tiet ke syok bat watang ke bam pat om chem la yo bha bat ke don ke por bahab bam de ki knai ru namar bala tangan palan bat la set ru baro si jing om chem la lachu sendan bat ke nekeri kam sya ru wat ye ki pres ban ai khubor lane ban ra ye gane syakir rensan social media baki wei kin yo i balada don ki pras ki bayale persya ki taru kin mat ye ka ju ka jing pen saja bat ki briu baro ki de ban ko ngu bai ye ka ke balaong du nong sinsha bat hadin ka jing sinsha jong uparat jong Kim Jong Un sau Kim Jong Un pat hadin balai ula shimti ye ka kam presiden hagani kari haki por jong parat jong ula sya sngob ha ban mane ye ginu giniam Henry habalawan mo u hagabor u Kim Jong Un ulakhang no wat ban mane belai haki wepat ki jat niam de ban mane daga niam ka Jong U bat lada kino ki briu Kim Chim la ko ngu lana ki penken ye kata kin ngat aga jing pen saja kumta ki briu hagane kari ki jinjar hadu kata-kata ka jing namar bahab kat kum balakwa adu nong sinsyar bat sakawai ke bentau don bala ban weng ne penken ye ki presiden don bor Henry tangka jingyap ka bala ban weng ye ki nakasyuki presiden lane nakata ka jingle don bor kumta habapai syakariti sensyar don saujat kirkom sensyar
kasensyal siem, kasensyal sipai ke batip kum ke komunis, kasensyal donbor ke dictatorship, bat kasensyal pajba ke demokrasi. Ngisngokmen bangidon ha kasensyal pajba jonggeri India. Ngimtip kan long kumno lada kata kasensyal kan don da kabakum kanie kabala sensyal hanot Korea. Ngatrai kan long gecing ke bakrau bergecing jenjar ya kalong breu man breu. Henry lakum no hi ke demokrasi ke kambiang naga bentau pajba nong syang. Dia parlok kene kalong gecing itu balingkon syapang kata ke 3 generation rule kabadan hapok kari North Korea. Bless you, boy.